Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebat lum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat bert patar lum bahaya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Kajing kenturput jong gejala Asam na gejala Meghalaya nadu ki por ki bakam menswa kadang beteng bej hadu kini singi ki bamenta watla kajing kiran ban penbej tikana yo moput lani kajing kiran penbej put hapeneng kini ki arteli gejala kadang ya cakamat ban pentikana bakanam dan syu kajing kenturput lani kajing kelun jaka kawai kejaka kwan si kithan siang kajaka kwadang hap apok senong ampreng Haribhoi district Kibriu jong Asam kilawan banti siap na kawa yam kabakila ledon baru banti ya ka khandau ban penyat ya kawa yam na kawai pat kejaka kaban pensuk yaki bantong siap kini kijingja kalapoi ha kijingtip jong kinong ilam jong seng KSU bat marmar hi hanin kesngi kinong ilam jong seng KSU dan circle ha kijing ilam jong somla toning lapang ubadi presiden kilalet ban hiar sya ketika jaka bat lap bagi briu jong Asam ki badai na ngajat ban riu karbi kila penun kamru da pu silum bat kiwe ki kor gibor banti siap na ketika wa yam kumban sukdeu bak senong ampreng kadi kesenong kepadang hap hapo put usam jong gajala Meghalaya bat hapru hapo karaj lemput jong sim kahima khairem Haribhoi district halor kini kijingja na giliang gidkhot jong kaseng KSU dan circle hadin makiliwan jurib ya ketika kijing leron bor jong kibriu gajala Asam hanin kasngi bat menta kasngi kilalet ban bu da kijing ujor hakmat ki bor punya district jong Haribhoi district hau deputy commissioner Haribhoi district ban pha tuklar halor kini kam dagi bor sarkar Henry Ginong ilam jong seng KSU dan circle haba jingkran hadin ketika jing le kendo kilong malada ki bor sarkar kim tuklar lane ki buteng ban le ai halor kini kam kidkhot jong seng kin sayat da ka bor jong ki nalor Ginong ilam jong seng KSU dan circle ki bakentup ya usamla toning lapang beriu presiden usamla private matong beriu secretary lembat kidkhot la senran langru do presiden keseng nanot khasils district unit usamla federal kharkamni nangta usamla lambok rembai beriu vice presiden keseng nanot khasils district unit usamla bayashan langkharshan lor beriu secretary ke nongpo circle lembat kiwe Toh ba jadi ibat ka komplain ka ba ngilayo na kitra jaka jong kanya kasnong ampreng ini ide iba minus sakra bade irang ba kasnong jong kanya kasnong ampreng ila war mo komplain na kaliang kayong kasem sa kaseng KSU ke hadir bangilayo ya kana kajing tip na kaliang jong KSU na circle ngilawan marmar ban pej ya kana jaka ka ba ladon kajing ya kajang ila abanong hakaba kibriu kiba nakate kaliang nasliang jong Asam kibriu kibasong basa angte isa kidai karbi kilawan ban ti aw ni usap nakane kawa treo ka bangitip yam sorry kane kadai ka jaka sinsliang kadai ka Meghalaya bak sinsliang kadai ka Asam rei kumba pi menta kine kitrai kiba ti aw ni usap kila sedang baklun ya jaka jong kibriu kujongi hang ti PE baki beriu dak JCB kila persang banti ana usap henry hai kendak sengi badap kila sedang bapiat yak umang ne kemba PE khamat kane kamde re kalti ka ba na basdang na kaliang ka umi kayat henry kate kane ka ka bakriat nadu muswa henry na kaliang jong ki beriu kila sedang ba tretorti bat kila sedang bapiat yak ne ka umang ne dak ba cukti da din semu ba usiap umang ne kin tanut sate baro dan nak kalian kejongi ngidon kejing sokya nama rang ne didon ni try jongan kejaka kane keti kane kelenti ke bakila ya niat kane ke kila don kejing temu bau ne usiap ubana kane kajaka ka bade jaka ka puta jong kari jongi kila mut berkelun kila mut punya ini kumang ne bat krong lut baro usiap sakte keja sakawan Asam dan nak kalian kejongi ngidon di sokya bat ngingit scam bana kalian jong ka office jong ka district administration kide basim kia alor kane kade kasin ke Banengkong ke Bang Iwan Sakhi ne jaka ba kibriu manabar kila sedang banwan kelun ke jaka ke jongi ada kumne da kumtai kani kami tang kawi jaka ke ba kum kene ke jingja kala aja ndrei kidon sibun ke jaka sita rumru ka ba ke kilawan ban ujor sa keseng ba kidon sibun kum kene ke jingja ha ke ba kibriu ki bana kaliang Asam kilawan bantan ya usyap uba umde na kasat ke jongki na nila kaliang ke jongki Henry na kaliang bat akhendeu ke syap jong ka Meghalaya ki jongi dan na kaliang ke jongi ni dang ibudulnya kene bat ngi kwa sendon ba ke distribution
kadi bacim kia banle mardor yak ek barun kam mata kane kajingja ka bang lawan suki yak negasni. Turun aku lain. Saja. Nakaliang jong kaki isu na circle ngilewan banmi hang ne office jong i deputy commissioner jong ka Riboy district na kabenta kajingja ka ba laja hakiti than badar hakasnong arprang ha ka ba nakaliang kaseng ngilayo kajing ujor badlap bakladon kajing ti siap bian na kibriu ki basyong basa ha asam ha kawa umyam ha kasnong ka ba hap ampreng hapo jong ka right lempuj ka bahabru apo jong ka khairim sip de nakaliang jong kaki ism circle hadin bangila lech sakde jaka mila lapsai ba kadon sisa kajing ki bian yang ne usyap da kite kibriu ki basong ki basa ha ka asam bat mila lapru bakila tong yote usyap nakate kawa batur sadu ukur usam jong ka megalia da penungkam ya kikor gibor gibaklan kum ki JCB bat ki executor bakum dater de nakaliang jong kaseng ngilawan sane ban ai kajing ujor sha udisi bat nakaliang dusi ula simru kata kajing bakli banong ba unsa simkia halor kane kajing dawa kejongi nakaliang dusi ula kularu ba unsa kren bat USP jong ka district bat kumjuru ya u district forest officer jong ka Riboy district de nakaliang kaseng manta hadin bang ladap an ai ya ka memorandum of DC ngelit airu ya ka kopi sha UDFO jong ka district bat ngikremen scam ban nakaliang jong ka district administration kan sim khia halor kane bat lada nakaliang ka district administration ka penslam bat kam sim khia halor kane ka kamat jing dawa jong kaseng nakaliang kaseng kan simi bakan le ya ka badukam